Saša Pavlov, koji se na čelu Petrohemije nalazi oko godinu dana, danas je i lider stranke G17+ u Pančevu, kao i poverenik Ujedinjenih regiona na nivou Južnog Banata. Pavlov je na današnjem predstavljanju medijima u stranačkim prostorijama izjavio da je njegov ulazak u G17 vezan isključivo za razvoj privrede Pančeva. On je saopštio da ima čvrsto obećanje iz Ministarstva ekonomije da će Pančevo u budućnosti biti lider u ekonomskom razvoju i industrializaciji na nivou Južnog Banata. Pavlov je dodao da je to bio odlučujući faktor prilikom njegovog ulaska u G17+, kao i zalaganje Ministarstva ekonomije u obnavljanju petrohemijske proizvodnje. Znači, šta će biti prioritet u mom radu i radu mojih stranačkih kolega u narednom periodu, znači to će biti u svakom slučaju približavanje građanima. Znači, mi građanima će da se približavamo odmah sa ciljem da rešavamo njihove aktuelne i akutne probleme, a ne u predizbornim kampanjama i ne pričama i obećanjima. Pavlov je rekao da će nastaviti rad na unapređenju partijske infrastrukture u Pančevu, kao i na promociji rada Ujedinjenih regiona na nivou Južnog Banata. On je najavio da će Ujedinjeni regioni u Vojvodini svoje aktivnosti upravo započeti iz Pančeva. Kada je u pitanju lokalna politika, Saša Pavlov tvrdi da G17+ neće biti destruktivni faktor u gradu. Mi ćemo pokušati pre svega svojim delovanjem da građanima Pančeva približimo naš odbor, to što radimo i da na takav način za neko buduće vreme pridobijemo glasove, ako to zaslužimo, a nadamo se da će da zaslužimo. Znači, uopšte ne mislimo da se izjašnjavamo o svim gradskim temama u svakom slučaju kada za te teme budemo pitani, da damo svoje mišljenje, ali pre ćemo biti konstruktivan nego dekonstruktivni činioc političke scene grada, bez obzira da li se nalazimo u vlasti ili opoziciji. Saša Pavlov tvrdi da Pančevo ima ogroman potencijal kada je u pitanju industrija, ali i agrarna politika. Politika lokalnog ogranka G17+ biće bazirana upravo na tim segmentima, najavljuje Saša Pavlov, novi poverenik partije G17+ u Pančevu i Unije regiona za Južni Banat.